ji bernamezan û zarokdema xweş bi hevalên hûn çawanin em hêvî dikin ku hûn baş bin em vê hefteyê jî bi pirsekî bi mijarekî pêşberî were. Belê em dest bi beriya ku dest bi bernama xwe bikin ka ji hevalê xwe jî bipirsin gelo hevalê me vê hefteyê çawan e û piştre em dest bi mijara xwe bikin. Em çawanin? Em başım çawanın. Bi hev dûre gotin. Ez başim, ez bawerim hevalê me jî ji ber ku başin ku wisa bi zindî bûyîn gotin mamosa tu çawayî. Xuyayê em pir baş in nefsa bi enerjîkin. Her bir şey. Belê hevalno hefta berê me gotibû me wisa bi rêyekê kronolojîk destpêka mirovatiyê bi çi rengî bû tiştê gerdûnê ve kronolojîk me çê kiribû ve heftê dîsa ji bo we me xwest vê çalakê ku me kiribû em ê xira nekin bi hevalê xwe re parve bikin. Pirsa me çi bû? Bi heftê Mesela çava dixwin, çava hareket dikin, yani çi dikin, çavaya. Çawa pêşdikevin. Newsa hefta berê jî me ve yanî qeş kiribû lê ji ber ku bi rastî jî ev mijar pir girêdayê hevdûyê vê hefteyê dişibe ku heman bername me em mixabin hema bernameya hevalno. Newsa ji ber ku em ê bêtir bikevin ku rahiya nav mirovatiyê, çawa jiyan e, bi çi rengî mirovatî pêşveketiye, bi kîja çêkirin, bi çi kîja em bêjin dîrok. Newsa bi çi awayê pêşketiye em ê yek bi yek nîqaş bikin. Hefta berê jî me nîqaş kiribû lê me got mirovên berê destpêk çawa dijiyan mînak mesela market tune bû. Newsa em bêjin wek gundekî jî tune bû bahoz, em bêjin ku mala ku li vir dijiyan jî tune bû, debara xwe bi çi rengî dikirin? Bi ku dijiyan çawa radizan, çi dixwarin, çi ve dixwarin? Mesela Kî destpêk bi bersivîne? Ez bibersin. Bira bahoz Bila bahoz be. Kerevke Ma bahoz. sê li gorê ku ez dizanim mirovê pêşkevî û dîrokwan dibêjin cê ku yekî jiyanê ser mesa wisa çiyayan kulê wisa kevra Çi hebû. kev? Erê li hundirê Belê. şikefta cijiyan û mînak xwarinê ku yekemên dixwarin jî bi çandinê bûn. Bi çandinî destpêk mirovatî beriya çandinî Erê. Çawa bêjin nêçîrê kirine, bilêr nêçîrvanê Evet. nefsa yine ajalan mînak mesela piştî ajal çi hebûye? Piştî Di azan nav xwezayê de Mirov û giha pir hebûye. û mamoste gor ez zanim mesela vî çaxê ev jî wekî me selika çê dikirin. Vana dîtin selik. Tiştê xwe dixistin hundirê selekê û carcana wexta ku wan çaxê qeşa bû xwestin xwarina xwe sar bikirin wiha erdê qulekî ve dikirin. Tiştê xwe dixistin hundirê mesela qeşa ve dikirin wekî buzdolabiya wî çaxê bû. xwezayê bi her awayê bikardanê lê bi rastî ji wê demê jiyan kirin gelek zehmet biye nefsa. Evet, pir pir zehmet Heta e. hatine vê astê mînak em bêjin ku wek xaniyên bi vî rengiyan hatune bûne. Kesî cilê wan naşû. Cil tune biye nefsa. Em bêjin ku wisa xwarinê hertim mînak çêkin tendurustî jî nebiye. Lokanta falan jî tune bûne. Lokanta jî tune biye. Heta kengê hevalno mêjî jî hin dîroknas kesên zaniz êko lêkolîn kirine li gor wan ku êko pênase dikin dibêjin agir ji bo gîhandina mejiyê mirov jî yani mejî bêtir bifikire mezin bibe di vê rê de gelek rol misyon lîstiye çawa gelo Mesela mamoste ji xwarinê xwe bi agir çawa çêkirine به چیکا سر آگری دینات نه جاندنه. اری Nasıl? جاندنه و مثلا آگر و مثلا مرد و عرضه دکتن دکن مها فرم فیگورا و دیناتن بر آگر وی چاخه او گرم دبو چه دبو مرد دکنه مثلا وکی سلک بکار بینه وکی işte avdan بکار Meynak بینه dilivurda jevala te xuya kire mesela vakta agir hatiye ditin dilivurda agir megot hafta berê gewere bîra ve megota bo şoreşekî gelek mezin di hêla pêşketina mirovatiyê de dest pê kiriye çawa agir yek deba qeşa jî hebiye dilivurda parastina wan di hêla em bêjin ku xwe germ girtine Evet. kiriye û karibûne xwarinê xwe bipêjin mînak êku neçîrê dikin êku mînak ajala êku tiştê ku dixwastin ku bipêjin bi saya agir pijandine û tiştên pijandî jî bandor ji bo mejî jî kiriye. و Mejî مثلا wisa pêşketiye. Wisa dibêjin zanist tevalno. و مثلا جارجانا دار دکتن هندره آگری دخستن سر دارا
ودايما مثلا وان دارت كاني من هرن دربه وان روناهی falan چه دکر ایوارت هم کنه جبو روناهی جی ده همان دمی ده پاراستنا وان ای خوزای جی ده همان دمی ده هیلا خوارنه ده جی نفسا و دناف شکفت ده جی ام بیجن وسا بوی رنگی چاوا چه کرنه تشته کو مثلا نچیره کرنه بچرنگی چه کرنه بوی رنگی چه کرنه و نه چه کرنه ناف شکفت ده نفسا جبو کو ناف شکفت ده جیانه ولی بوی رنگی بیه خوارنه وان و گوت چه بو مینا دو خوزای ده گلک فکی هبونه اره فکی خوارنه گلو هنگف هبو بدمی لگوری من نه جبونا کو او چه او آجالی کو هنگوا چید که تو نبو از دبیم هبو بلاکو وان میشن که بریا مثل آجال اوجی بلاکو اوجی هبون و میشن که دکان خوزای جی مالا خود چیکن دنا خوزای ده جی اوجی جبه کو پیشتی گو حتی وقتا مروواتی جی حتی بی آسته اوجی چی بونه جبه بیشی هنگی جی چی بیه و بیده سببی جی نچیری چه بوی میشن که تو نبانا دلبر ده نچی جی چی مثلا اوجی کارن ام بیشن ماتریال کو دناو نچیری ده اکو تایبت دما چاندنی جی دست به کریه دلبر ده اکو بکارانین اوجی اون هوالو وکی کیری خویا دکتن و دمیش خو اون مگوت دست به چی رنگی مثلا بیشن نئولیتیک پالیتیک و ده همان دمیده تشتین اکو مادن هاتنه دیتن به رنگی مروواتی جی پیشکتیه و حتی هاتنه asta çı? Asta bejin, buna ne tev devlet, buna bejin despek ve kabile buna, pişre buna gund, pişre buna bajar, pişre buna ne tev devlet bir rengi çiğ buna. Nasıl? Diliver da jibrasti ji hevano muravati gelek bu konağın, usan bejin granda ji derbas buna. Bu hazar salan usa peşketin çiğ buye او هاتنه حتی وراستیجی ام هینجی گل ام کارم بیشون که ام گهاشتنا سریسات خلاص قدیا نفسه هینجی ام لکولین دکم ام هر روش تشتین نو فرد بن نفسه چقدر ام لکولین دکن تشتین نو ام فرد بن او خاص مجیمه بهتر تخبته بنر منواتی هینجی پیش ودیچه آنها مثلا بیشون که پیشکتنه که هری وسا مزن دست بکن بیشون که مگوچه در جیانا منواتی ده و دمی شورش هری مزنی کو کرچی و هوانو آگر bu neyse ligor ben anha çiye ماسه لگور من آنا آوو آگرن وسانن از ماسه بیم آوو آگر teknolojiye teknolojiye neyse juha avne be jiyan nabe neyse اری baho ماسه آوو آگر اون جبون تقاز yani megotu bu gevere bira hevale meji dema gerdun ji ava bu çirengi çe bu hedi em hat xwazay ji taybetmende wan ji meni qaş kir bu nefsa her tişkire day hevduye dijiyan da tiştektene bi ser xwe be wate am be watenine nefsa her tiş greday hevduye em karim ya usa bilend bikin hatta beri ku çalakuye me kiribu em duxazin dise bi hevale xwe re pare bikin deliver da jî piçek jî rakin hevalo deliver da jî tê dîtin ku her tişkire day hevduye hevalo binerin ve kronolojik be çê kiribu tiştektene bi serê xwe em karim bêjin ku ev tene bi serê xwe biwate am biwate dikarin nefsa her tiş greday hevduye despek me got gerdun ava bu pişte gerduni işte vakta bahar ava bun her vekidin tişten zindi çebun tişte zindi vakta çebun hedi zindi bun hat asta muravatiye o pişte hat asta embejin ku neolitik embejin hatın hatta dama çandiniye o pişte hatın hatta netev devlet bune hinji hatta anha qodaha anha hinji tegot bek dama teknoloji ji anha peştike ve her avayı eme jiyan bıkın gış kreda hevduye em karın denin hevano deliver em karın bejin ku her tiş begehe gibi heye ve her tiş sedemek gibi heye nefsa eme çalakiye ke bıkın devi çalaki de hevano çavan bıkın امي وقت لستك ام بفكر كو يا هبال مجي آماده بن ابوسا بيجي كبرى امزانه بكو چالاكي ام دست بيد که هبال مجي آماده بن كرم كن هبال لو هبال لو ام بيجي كو دجيان ام دت گله تشتين گرينج جي هن ام كارن وانا وان جورا يعني ام زياده ترجي بكن انها فكي كيما هي لفرميناك وك اف هي وقت تشتی کو آنها روزانه به کارتینه مثلا بجین کو تلفن هیا نفسه واندو به وی رنگی evji ave
Em karin vana zêde jî bikin, em bînak bêjim batanî hebe, tiştê xwarin hebe, em bêjim خني مال tiştem em teknolojiyê de ne, em bêjin çi hebe? تلفون Telefon û tablet her wekî din. Her wekî Em çi pir hez dikin hevalo? Şêranî? Evet. O mesela ben kanalizasyonu tüne bana nuham teknolojine avnedik hatın hatta men normalde mero beri düşün ben kaniye beraber kuvur düşüştüm de hatın mali. Nefsa hêdî pêşket. Hat Ere. çawa konekî çawa. Em karin wana jî pêşerojê de nîqaş bikin. Em kava tiştên êku teknolojî başin êku em bêjin em sûdê jê digirin an em bêtir piçêk jî mirovatî têhêla têkilê de jî em karibin wî biparêzin em xurttir bikin em wana jî nîqaş bikin nefsa binê tiştek din jî derket her bir jî hevano em bêjin ku em di nav daristanekî de em dimeşin em wenda bûn gelo bahos di nê daristanê de tiştek ku sê tişt destpêk a girîn tu bigirî baxa çi ye ve çi bibe Av, feki û ez dikarim. Av û fekî tenê li vir nefikire ji bilî vê ya jî mesela tu karî bifikirî Av, fekî û ez çi bêjim yani ez ê telefon negirim baxwe ji bona ku ew ê internet neke şê ji bo ew boş bibe yani av û fekî min got çi dikarim bigirim nizanim û ez bila fenerekê bigirim baxwe fenerekî ew jî çima fener Mavse ji bona ku Lambe. keng ji bona ku kenge bibe şeve wir qet ez xwe rê xwe ez ê nebînim ez fenerê digirim ji bona ku ez rê xwe bibînim çima av Av ji bona ku ez li wir nemrim lazım tu jiyan Erê. bikî ku tî nemînî Erê. çima fêkî ji bona ku ez pir birçî bibim ez karim ez xwe herim ji enerjiyê min dikare biqede yani ji bona wî Belê. Hîvron tu tenê li vir tenê mînakin Erê, hevallo me no, no. karin gelek berfireh jî bifikirin tiştek ku herê zêde sê tişt hûn ê bigirin baxwe ve çi bibe Ez bama ez evvel tişte av zaten bir heye. U çen çikene derman tuzxiyun drave ave bixu pakaj dikin. Merov cek u ave lewur bikra u biya pakaj bike merov bar akhoji kiptir dike. Ez bama ez evan dermana da girdi bana. Ez xwarin bixore bibine ve helbet. U ez bixore çik wan seti jibo mesela merov bikevi erde işte merov çik dibe. Ji bo tendurustiyê Jibo dibêjî. tendurustiyê ez dibim pir pêwîst e. Bela ku mesela ez êvala dikanim herî min dirê hovekî darê ez bir rakevim dawiya sibe dîsa rabim herîm rê xwe. Belê. Belê hevallo hîvron jî baho jî li gor xwe hîn tişt hilbijartin em karin vana zêde bikin lê çima em vê çala dikî dikin gelo ji ber ku mirovatî jî li gor pêdiviyan pêşket Erê. Nefsa mînak em bêjin em wenda bûn ama em bi tiştekî din li gor pêdivî heta çê nebe ew tişt mirov nikare biafirîne am mirov nikare wî bikar bîne xwarin vexwarin em bêjin xweparastin wektê hêla tendurustî Evet. mînak mesela berlemeyê din de jî gewere bîra me got gelo diranê xwe firçe dikirin ê berê na ji ber ku ceribandin tune bû hîn nizanin wê de bê di hêla pirsgirêka tendurustî de jî gelek pirsgirêk jiyan beriya em bêjin ku heta hatin vê astê asta mirovatiyê mesela homo sapiens beriya wan jî gelek wê em bêjin ku gelek asta wan hebûne di jiyanê de nemane ji ber çi hem di hêla ajala de hem di hêla xwezayê de parastinê de hem di heman demê de hêla tendurustiyê de jî Homo sapiens ku hatibûn ku xwe êdî hatine astekî ceribandina wan çêbîye li gor pêdiviyan Evet. hatine heta astekî û jiyanê de bicîbûne wek me anha em çi qasa diçin li gor pêdiviyan em çi dikin jiyana xwe bidomînin ev çalakî jî taybet ji bo wî ye Erê. kerem kete tiştek Minek merov dikane bêje kursîk merov nikare erdê rûnîke. Mesela pêdiviya merov bi tişkî wiha heye. û mirov radibin biye çê dikin. Merov gere evvel pêdiviya merov hebe. Pêdiviya mesela niha em başin pêdiviya me bi tişkî pir mezin tune. Lê pêdiviya me mesela em nikarî benim mahsediye tişkî tune. Em ê jî ku derin mesela
درس خوش شغل بانه نو هم چالاکی سر ماسه کی چیکن پدویا مه بانه امتکنه بانه چیکن لگور پیدوی جرباندن مینک مثلا اردجی ادی بری وسا ما دیوانه مه بون نسا لورندر دنشتن لور شبک چید بون باپیره مه داپیره مه به ویرنگیجی جیانه نفسا جیانه که هف پارو خوش بو لده همان دمه ده هین تشتاده جی پیدوی بچه رنگی دیتنه مینک هم بجو که ارده هم بشغلن ده هیلا تندرستی ده بکی باندور بکن جبو ویجی بکی پیدوی دیتنه که ماساجی چی بویه هر وکی دن وقت مینک که هم بجو نفسا لو جیانه که هف پار بوی دمه که حتی نوی آسته وقتا مینک هم بجو که تنه مروه کی کاره تشتک بکه نو هواتی چاوا چه بو؟ تایبت مثلا ام بیجن دوی دست بیکم مرواتیه مگوتیه یک میناک 30 کس 20 کس به هفدوره دیجیم او چاوا هاتن آستا ام بیجن چاندنی دست بیکر ام بیجن گوند چه بو و پشتره باجار چه بو چاوا چه بو؟ به مروان به بالسیا مروان مثلا نوها دیامن باب مثلا دیامن هم دکن مالکی در بیشن هوای پوپولاسیون یعنی مروف تشکی آجالی وکی آجال تشکی سوسیاله نفسه مرگه سوسیال ام گوش به هفدوره بواتنه نفسه باهوز ام تنی نه به واتنه ام سوده جه هفدو دگرن پیدوی همه به هفدوره وقت به گلن پریجی وقت جواکشی چرنگی چاوا درد که و حوله جی گرینگی هاویا جی نشان داده بره جی گرینگی هاویا دیتنه هیدی هاتنه دما ام بیجن کو پشتی چاندنیه کو دست بکری هاتنه آستا ام بیجن گوند باجار همان تشت به ویرنگی زیده بونه و گرینگی ها جواته جی به ویرنگی چه بویه yani hatta pedivi çeyne be, ceribandın tüne be, و merak pırs tüne be, peşketinci و afrandın jî çeyne be. Evet. Neyse, minak an hem lever nikaş dikin, em giringiya hin tiştan betir em karın. Bakın. Evet. Dibinin, o jiyana xwe de jî bi vî rengî çê dibe. راسته Bahos? Bahos hevalê te hene? بره ماسه Tu tenê bi serê xwe tu gokê bilîzî xweşan, bi hevalê xwe re bilîzî Bi hevalê xweş e. xwe mas. Nesa? Hîvran? Evet. Ate? Em bi hevdû re xweşin. Em bi Evet. hevdû re ji hevdû sûdê bigirin, bi hevdû tiştan fêr bikin bi hevdû re. Nefsa? An hekû em bi hevalê xwe re jî parve dikin. Em wisa mezin dibim. Wisa jiyan bi giştî, bi hevdû re, bi komînal. Çi dibe? Bi wate dibe, xweştir dibe. Bahos? Enerjiya باز بچکتا که تفعال نو دیرو که دما دسته که گردونه حتی ها دما نولیتکی دما آوابونا باجاران تفکران ها دیروک ماسه از دیروک تفکر ماسه یعنی چه تفکری مثلا تکاری همه مرجی پاره بکی ماسه یعنی انا لجوری که وسه ماتنه وسه ماسه مرا پرمات مایی دیمینه گلو کم دیسا بگرم به حوالی خورا کرم که باهوز تو باخه و تو کاری مثلا دی قالا دیرو که جی بکی بچکی به حوالی مره پاره بکی کرم که ماسه از ویژم مروه کی میناک جلی کی ویل سر تونه به لوی روزه حتی تلفنم چاوت کرم ماسه نسا از جوات فکرم کرم که باهوز باخه و اوجی بک تلفن دمامه نو حوال نو کرم که باهوز از دفکر ماسه هم اینترنت هم چاوا دید وصام يعني ماسه بله جداس بيك حتى آنها كلام كن تشبيناي جداس بيك حتى آنها هوالو براستی جیان چاوا گوهریه به میلیون سالان به هزار سالان به چرنگی بویه نفسه به هوز ام هاتنا حتی کدری و ام هینجی دمشن هینجی جبو پیش کتری هینجی جبو مرواتیه چه هیه؟ تکوشینه که هیه نفسه لازم ام هفدو خورتر بکن و جبو کو جواتا مجی بخوشتر تندرستی هم ده هیلا خوزای هم ده هیلا همو تشتین کو سرگردون زندگی کو سرگردون دجین ام بپارزن و پیش کن اره نفسا اره بله از باورم هفته پیشی همه جده همان دمیده امی پرسه که دم بکن کلو مرویم بره چواتا آخویان يعني ماما سنز دكارن امویا برنامه کی دن دش بکو سپریز و نفسه حواله مجی برای کلیم بکن برای اوجی پرسه کدم به
چه قاس ام داخل او قاس پرسه مزه ده به از بابر هی بردوام بکش به کمجار من گله کوره اره نفسا بینگاه هم رواهی گردون خوزای جیانه به میلیون سالانه گردونه ده 8 میلیارد مرو هیه و افدیرو کامرواتی و حتی آن هم بگرندست برنامه 20 دقیقه تینا که نفسا والله لازم ام چی بکن ام بهتر پشتی به برنامه جی ام چی بکن بهوس لیکولین بکن اره لیکولین بکن اره بهتر بشوپینن بهتر هفدو آوا بکن جیانک خوشی آوا بکن به هفدو نفسا اره بزانستی به هفگرتن دست دو بگرن بنر انرژی که خوش هات نفسا ام به هفدو خورتن جیانجی به ویرنگیه امی به هفدو بمشن بله ام خاطر جی حواله خواب خوازن دبه نگوت هفته پیشی آمه جی پرسیمه چی بو کی کاره بیجه مروه چاوا خبر دادن اره تکیلی چاوا بو اره. گلو چاوا زمان چاوا چه بو آخافتن bu چی رنگی بو تکیلی هم bu چی رنگی بو امی بگرن دست ام آنها دا بیجه که برای حواله ما او جیلی کلین بکن و ببرسی بینن دبه اره بله هوالو ام ایرو جهات داویا برنامه خو ام هیوی دیگه کود و برنامه دیجی حتی ج دسته مهات مخواست ام بواره بچه جی کورتر جی ام وکن لیم بخابنه بترنکه حتی ج دسته مته برنامه دن دیجی امی به هفدوره به حواله خوره امی پرسه خو زیاده تر بکن و به هفدوره ببرسی بینم ام به هفته جهات داویا برنامه خو حتی هفته کدن بمینن خیر و خوشیده او دما